mutwemerere hano kuri NIT Media Kigali nk'uko twabibasezeranije kandi tugomba kubakorera ko tugomba kubagezaho inkuru zishyushye ziri gutrendinga ziba zigezweho, tubinjirire nk'uko twageze ku rukiko tubatangarize iyi nkuru y'uburyo ibiganiro bwa Jangwani anta biganiro ndetse na Ricard, aho mubizi neza ko basanzwe bakurikiranweho ibyaha bifitanye isano n'umukino APRFC yagiye gukina na Pyramide mu mwaka wa 2024. Akanya tugiye kubereka kimwe ku kindi uko bageze ku rukiko, uko bitwaye mu minota mike cyane. Iyi ni NIT Media Kigali, ndisezerano kubagezaho inkuru zishyushye ziri gutrendinga kandi zigezweho. Niba nta na rimwe wigeze udufasha gukora kuri subscribe, iki nicyo gihe ngo iyo nkunga ubwo bufasha ubuduhe aka kanya. Nk'uko mubizi anta biganiro bwa Jangwani, Ricard n'abandi, aya ni amazina aremereye kandi azwi cyane muri football y'u Rwanda. Bakaba bari kuburanwa n'urukiko rwa gisirikare kubera ko bari gukurikiranirwa hamwe n'abasirikare nyine batari abasivile, niyo mpamvu bari gukurikiranwa n'urukiko rwa gisirikare. Iyi ni Media Kigali, tugiye kubikurikirana 5 kuri 5. Tugushimira wowe buri gihe ujya uza kudusanga hano ukareba ibigezweho biri gutrendinga byatangajwe. Nimba nta rimwe ugeze udufasha gukora kuri subscribe, iki nicyo gihe rwose ntuze kugenda ubwo bufasha utaduhaye, ukore kuri like ube nafunguye n'inzogera. Aba banyamakuru bakomeye cyane muri football y'u Rwanda bazwi kandi b'amazina aremereye bari gukurikiranirwa hamwe na Jangwani. Muramuzi cyane n'umuvugizi wa bafana ba APRFC ndetse n'abasirikare, ari nayo mpamvu bari gukurikiranwa n'urukiko rwa gisirikare. Aha ku rukiko rwa gisirikare rero aba bose bari baje kuburana kwifunga n'ifungurwa cyangwa se kuba bakomeza gukurikiranwa ariko bagakurikiranwa bari hanze. Akaba ari nayo mpamvu hano kuri NIT Media Kigali tugiye kubagezaho uko cyangwa se ibyanzuwe muri aka kanya, kuko urubanza rwatangiye mu masaha 5. Murumva hashize umwanya utari munini cyane ariko utari na mutoya urubanza rutangiye. Aya masaha rero urukiko hari icyo rwanzuye, ari nacyo tugiye kubagezaho muri aka kanya hano kuri NIT Media Kigali, kuko turi abambere mu kuburikinga cyangwa se kubagezaho inkuru ziba zigezweho ziri gutrendinga zishyushye. Ni nako kandi dushimira abadukurikira mu buzima bwa buri munsi, kuko iyo babonye umwanya wo kuza ku rubuga rwa YouTube bihutira kudusanga hano kuri NIT Media Kigali bakareba ibigezweho biri gutrendinga byatangajwe. Niba nta na rimwe wigeze uduha ubufasha bwo gukora kuri subscribe, ntuze kugenda iyo nkunga ubwo bufasha utabuduhaye. Wakoze kuri like unafungura inzogera kugira ngo tujye dukomeza kubana mu buzima bwa buri munsi. Mbararikira kongera guhura mu kanya gatoya ubwo turi bube turi kubagezaho byinshi birambuye kuri iyi nkuru ndetse n'andi makuru menshi agiye atandukanye ari gutrendinga. Shalom.